Akashvani Kohima Anilha Pungthum Kuki Program hin ngai zo si na bon chawin nilha pha thupo nga pang simin sitlo amasan thuso thumakai Viksit Bharat Jiramji ek sangni somnilenga patdo hitadia center lama pat het saum Digi Locker gop matnalama Nagaland in atong hoi pen hi na kipaman sang chule International Nurses Day to kituin kipumpi ta to alhan ni nurse Chief Minister ni Puriovin za na hinpi tun tu so lingin kinin na thei khop Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin amin som Jiramji ek sangni som ni langa hi ni khothalo anapi panle kum som ni lam inchen ha sahon chanvo asan naw mandrega ti anaki he chu center government in aning aka hialna anei do to honin amin geya thaimang ani tai ep chu hitale tu hin hial do no umtan aha sajep hon in phat sum pi diu pole akima ana di epon to gon he ki seidanin tu kum thamul hasunga kun pat do hitading chajong le tu financial year sunga dia dangka crore sangsom ku lenga le zagup le som ku le ni su lu thidin centerin asutu tai kiti Zanhi New Delhi are strengthening cyber security framework for state data chunga National Consultative Workshop kingon sungchun Digi Locker gopmat lama Nagaland atong hoi pen hi nakipaman anakipido chu State Thalengin Department of Information Technology and Communication Director Saboyashu chule Nagaland State E-Mission Tima kon Mekna Priyatenin anasang loni Digi Locker hi app khat hi in asunga hi ema pen card Aadhaar driving license chule lekha sim mo hazo se koi tup na thei khat hi se award to Electronics and Information Technology Ministry pi do anahi Tuni kho hi International Nurses Day hi to honin na to na agun na mel chi na theita khutu thim ta le tom ngai ta ani tina to hlan do nurse ho Chief Minister ni Puriovin pa chat na le za na hin PV Riovin hin khotam pi dia kinepna thlamun na le ngai kho na kiti ho choi tha pumin ki pumpi ta to do ani na ho hi ki zen na lampanga atingu a apangu vetin asezena hi Health and Family Welfare no ya be State National Vector-Borne Diseases Control Program 10 State Pumpi a chu lai akipat dit olhonin thokang chale hit chom thisan chop the ho a ko nat pung the ho chale dengue le malaria hu ma kiven te to kisaya to agon apan do ta ven hi ade a thokang kivevo na ho su hlom dile zalhang mi pan la su hat di doina a bol pat a hi dan thulut chana sejin hi changwal kusung council thimzil mun ULB chule kiloi khom na hon akom avelowa thokang ki bob na thi tuinen ki ve ho hol do a su mang ani diwa department in het sa a hin nezin mi pi ten pam pot na le tuinen lon na ho su ngim jing dile tuinen ki ve na thi thil ho su mang thu din jong tem na hin nei tha in hi thu so ho hi Akashvani Kohima akon hung ki phung a hi ve radio nei lo hin la ku ki program ape na chil ho ngai nom hon News on Air ema kon nangai thezu chutale avela zong AIR News Kohima YouTube channel ho azong ngai do the ai ki ne Vadodara Gujarat na zan hi Sardar Dham Hostel ahon do zuwa Prime Minister Narendra Modi mi pi ahong ki khom ho za Asia lumlam thuboi nahi kumsom sunga ha sat na lin pen do sa khat a hitan hizia gamsung go ho kipun khoma het di angai tan gari thau man hlom ding a hi thele ina kun to le thambol zo ding
gam pa ma khul zina chi loading an hun a thaw ho man thlom ding chule zinei na le kin le donga sana cho a man lo din an se je zan hi chumu kidima a District Planning and Development Board DPDB thasunga tu khom anei na a DPDB chairman Zaliu Riovin chu lai hunglum de tolona chan nei chengle department ho thalinga ki go tu anei diwa ko na anane zin hi tui sang lin chule tui ki veiden na kham theine dinga tui lun ho phat masanga vet tup diu a kho dan asezin hitabang so do jing na mun ho a mo puhon ven do thei thil bol nei pan din thu apin chule ward khosung le veng sung ho jong athu hi sepi son hen tin an thu hilun a hi to khom sung chung Zalievin Sukhovi Railway Station vela thil ngai tu ho hop thanan district sunga khan tu to gun lep to thim ta a pu do a hi diu a kho e tin an se je Police Department in zong kang tol ho ven bitlam su phat che na din gari hat ta ke tol le ho ga ta in vekol hen tin zong thu anapi house hon ki ta le hang san ta in zapi din na tong hen tia advisor kude cho khamo in tip na ni Phek district sung rihuba muna zan hi chokri area GB Swinen tu khom sungin advisor khamo in house hon kut san a au he zapi thil nga a apan naw a hi naw hle khen na hi in zapi na to nung sun luwa amo pu naw le apan munu kita na nei ta le hang san ta a achoi sang jing diwa anati mun hi milun khamo in house ho hi chon le khan ching a hi nawa za bol anga zuvitin ana seibe Agentic AI saksham chunga workshop to ki kopma hackathon nithum sung Kohima Science College jotsoma muna anachi hlan hi kina pan lo ho tulai AI to ki saya thil su tha ho amit ta ule khot ta owa vet sa le khoi patep sa di doina a ki gong do anahi aketi ICC and RUSA Ministry of Education a Joint Secretary Armstrong Pame in tu le khonung chana AI doile tup chule atupina akhan jing di tolhona angaya le khasim na aman cha mai hilovin het na su thule thil tha sim do na theidin kizilu hentin simlai pan lo ho anatil khuvin hi lunggela kun kilang do ho bu zuinan thil tha khu do le pu do ne zo hen lang chuteng tu khanga technology ho hi pan nei ta in mang chaw hentin anathumu movin hi Zani chun IG Stadium Kohima a nithum dia ki gong ani ve channa Nagaland Women Futsal League sangni somni lagup chu pat doina na umtai state sunga nume bol pe kai sang de tup na ki gong hi che kitet na chun team ge nin pan alave hondo na kina apartment penin Women Resource Development Department a Secretary Zotisa Daho in kichip gol se hi nume ho thapi be lama mancha thani ta chule hitabang kitet na ho a nume ho pan hu na hi ki ba na ki son na le lam kai na seilet sa lama jong poimo ta he na ti team get la group A azaw ho chu Kohima Red Tigresses Pink Panthers Kohima Puiteng FC Jaluki Town chule SC Nagaland group B ho chu United Girls Kohima SFS Kohima SFS Football Academy Mezepema Brave Clubs Kohima chule Football Plus Jaluke ahive thuso khum khana din avelin thuso thumakai Viksit Bharat Jiramji ek sangni somnilinga pat do hitadia center lama pat het sa Digi Locker gopmat lama Nagaland in atong hoi pen hi na ki pa man sang chule International Nurses Day to kitu in ki pumpi ta tol han nei nurse Chief Minister ni Riovin sa na hinpi thuso hi chan chun akichai tai tun MC mangcha kip gen lunglen la sa ho ngai panuiti